sabok nanti bebek itu mas Wanto teh udah bukan lengkong kecil gini. Kang ditanyakan dia manggas pukus bebek nanti harga nanti meni marurah tapi ukuran nama di baradak kieu. Agak nanti mung 25 ribuan aja baru udah termasuk bebek, nasi, lalap, sambal aja nginum dah iya. Aduh kan ya si bumbu hitam lagi menekakeun ka kulit gitu. Orang ditinggal itu alas si ukuran bebek nanti meni badak gitu jombok kieu. Entik pa 50 juta kali barudak ya teh mani ngeunang-ngeunang teh. Si daging teh meni hipu teh alot gitu. Udah iya bari dibarengkeun di gula gele aja si sambal geledek nama. Aduh kan ya si ladang teh meni nampol pisan. Jadi liasina tua waduk, ha? Iya teh meni ngana pisan. Buat para pengabdi perhayaman dunia mah kalau di sini juga ada menu ayam pakai bumbu hitam nah oke barudak. Kang ditanyakeun geus pasti ieu mah ayamna bener-bener nyusi pisan si bumbu nari nasi nanti bener-bener menyatu dengan baik. Komo deui lamun si kadahar nanti digola gaya jeung peuteut jeung si jukut goreng nama. Aduh kan ya teh mani ngana pisan. Urusan di korong mah tinggal disebor aja pakai es tehnya dari mereka. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor di